Father, we pray this morning, have your way this morning. We surrender this morning unto you, Lord. We surrender completely every word, every action, every prophetic action. We surrender this whole service, the whole time this morning. We give our bodies as a living sacrifice. I'm only the instrument in your hands. Holy Spirit, come and flow through us. Flow through the worship. Flow through the testimonies. Just flow through us. And we surrender. We pray for the precious blood of the Lamb over us. Make us invisible in the second heaven, in the spirit realm. Make us invisible. Align us now so that your throne and your golden altar and the blood that is on the ark of the blood that is sprinkled on the mercy seat, let that blood come and testify this morning. Let your pure blood come and testify in the season of Pesach, the season of the barley harvest. Come and testify. Let the blood come and speak. Let the blood testify against principalities and powers. I praise you. Shalom, môre. Harte moet warm klop in die Heilige Gees in ons harte. As op Bred, ons het ons Pesach al, ek het Woensdag in discipelskap net bietjie gedeel oor die appointed times en die kalender. So, ek gaan nie vanoggend daaroor praat nie, maar wat ek net wil, en ek het dit al hoeveel jare gesê, is dat, en dis nie verkeerd nie, daar's mense wat môre Goeie Vrydag vier, maar hulle is nie bewus wat Vader se werklike kalender is nie, want jy kan nie van Vrydag tot Sondag 3 dae en 3 nagte 72 uur tel nie. Ons weet dat deur misleiding oor die jare wat gekom het, deur die Romeinse kerk en deur die wat hulle ingebring het, het hulle die tye en die seisoene het hulle verander. Maar Jesus Christus is nog steeds op die troon. So hoekom ek dit sê, jy kan 'n ou oom kry in 'n aftreeoord en sy hart is opreg en besny en hy vier môre Goeie Vrydag en hy's absoluut nader kan hy aan Jesus wandel in sy verhouding as iemand wat die feeste hou, maar hulle gebruik dit as 'n doktrine en hulle het weggedwaal van Jesus af. So het gaan nie oor dit nie, het gaan net oor waar is jou hart. Is jou hart, is jy by sy voete, dis waar het gaan. Maar in dit kan ons dit nie ontken nie, ons is op 'n verkeerde kalender geplaas, so die werklike kruisiging is, julle meer van dit wil weet, kan ek met julle deel, die werklike kruisiging het op 'n Woensdag plaasgevind. Op 'n Woensdag plaasgevind, van 9:00 die oggend tot 3:00 die middag. Want die volgende dag was the Feast of Unleavened Bread en dit was a holy convocation. Dit was soos 'n Sabbat. Hoekom is dit moontlik? Want as jy Kersfees op die 25ste Desember vier, is dit nie elke keer op 'n Saterdag of 'n Sondag nie. Kersfees kan op 'n Dinsdag wees, dit kan op 'n Woensdag wees, en die kalender verskil. Maar jy gaan op 'n Dinsdag 25 Desember, gaan jy in 'n winkel in en sien die deure is gesluit. Dan is dit toe. So the holy convocations in the biblical sense of Leviticus 23 you will find it's not, there are 70 holy days in scripture. 52 weekly Sabbaths, wat elke week gebeur. 52 weeklikse Sabbatte wat gebeur. And then there are 18 other weekly Sabbaths that is holy Sabbaths. Like Yom Kippur, the Day of Atonement, can be
in the midweek. It can be on a Wednesday. It can be on a Thursday. So it's not necessary that we are only we in South Africa, we are celebrating Christmas. Most churches, that is coming from another pagan festival. But the feast of the Lord that we are supposed to celebrate, you can go and read it in Leviticus 23. And it's not Jewish feasts, it's the Lord's feasts. The Lord is telling us in His word, hy sê vir ons in sy woord, Leviticus 23, hierdie is my feeste. Hy sê hierdie is die Jode se fees, hierdie is my feeste. But I don't want to go into this. So this morning, I want to speak and I want to show you something. I believe that is very important, baie belangrik in die tyd wat ons nou lewe. Daar is nie net 'n hemel nie. There are places in heaven that you will earn through your spiritual works, laying down your life, surrender, sufferings. Daar's verskillende plekke om die troon, by die troon, en even in paradise, the outer darkness. En hoekom ek vir julle wys is dat daar's ek gaan twee Bob Jones en Terry Bennett is twee van die wat al opgeneem is, en al wat julle moet hoor is dit wat hy sê skriftuurlik is, maak dit vir jou sin, dan gaan ons hierna oor dit praat. Then we're going to share about, it's about 10 minutes. He had an experience. He was still young. This was in 1996, I believe. That was 20 years ago. And he's still talking about this revelation, and he's still standing on the same truth. And I believe this is a word and a revelation and a vision that he receives. So Chris, sit vir ons aan. En dan hoor, wat julle net bietjie moet verstaan, hoor net wat gaan by die troon aan en waarvoor is ons geroep, en jou autoriteit waarvoor ons geroep is, en wat gebeur eintlik, want hoeveel keer sing ons Holy, Holy, Lord God Almighty, maar hoe verstaan ons werklik, wie is hierdie God? Verstaan ons werklik met wie het ons te doen? En hierdie is net vanoggend om jou 'n dieper insig en 'n dieper openbaring van die troonkamer te gee. Dankie Chris. I've been in a place in heaven called the realm of the overcomers. And I've been in another realm on the outer edges called the realm of the least. I've been in both of those realms. I've been in 3 of them. Starting back in 1996. And I remember when I was finally allowed to get to the realm of the overcomers. I was wanting to get there the whole time, but I had some appointments that I had to hear from some people in the various realms. Well, anyway, so I finally was able in encounter to get down to where I wanted to be the whole entire time. And Jeremiah was standing to the right of me here, and the Lord was standing right there, and I was ready to hear everything he would have to say to me. And lo and behold, he didn't use Jeremiah to speak to me. It really bothered me, Joe. But he had a point in that. He always has a point in that because he wanted to teach me something. And here's what I learned in that encounter. It's 1996. He said, you think that I stop using my servants after they leave this flesh, and you think wrong. He said, leaving this flesh is but the beginning of my using of my vessels. So that's communication with the dead. They're not dead. Whoever said they were. Being out of this body doesn't make one dead. Anyway, this is going everywhere. But I've talked so little about these things and been sitting on it since 1996. Well, anyway, so Jeremiah was relaying direct message from the Lord to me. But here was what I wanted to tell you. The glory of the Lord that was in that place was incredible. There's nothing, obviously this is true, there's nothing on earth like it yet. There will be on this earth.
where the Lamb and the bride are going to reign from, right on this earth. Isn't that good, Bryce? You read about it in Revelation chapter 5. Just read, you can read it. Tells that to us directly. Well, anyway, so I'm looking at this robe on Jeremiah. That's what caught my attention. This robe had depth to it. There was a thickness to the robe, not like anything on earth. It's several inches thick, which was actually a part of God's honoring of Jeremiah, was that thickness of the robe. And it wasn't white as we would think white. It was transparent white. It's all the colors forming that white. Transparency. You know, I talked about this the other night, and you might have thought I was crazy, but when you read Revelation 21 about the new city of Jerusalem, we're told, come let me show you the bride, the wife of the Lamb, shows in the new city. And the city, transparency is there. That's a key ingredient of the nature of Christ within us, is transparency. Wouldn't you agree with that? Well, the robe is transparent, with all the colors of the rainbow and beyond bound up in the robe itself. But here's what I really wanted to tell you. When I looked at Jeremiah, and the glory of God on Jeremiah was no different than when I was looking at the Lord. Now that is the Lamb and the bride. No different. I could see no distinction. Now, I'd come out of the realm of the release. There had been several encounters involved in that, and I'd moved forward through the inner realm and down to the overcomer realm. And all of those realms had looked to me, when I was in the realm of the least, there's a glory of the presence of God there that's not like anything on this earth yet. But when I looked back from the realm of the overcomers onto that realm, it was outer darkness itself. That's strange, isn't it? Shocked me. Is that more information than what you wanted? In the realm of the least, there was a large number of preachers. Extraordinarily large number of preachers. And in the realm of the overcomer was a large number of nameless nobodies who we've never heard anything about, who really had it going on in their relationship with the Lord. Because it's never about what we do firstly. It's about who we know and then what He does through us. And it doesn't have to be heralded. It doesn't even have to be known. Isn't that true? It's always been true. And part of the great test for those in the realm of the least had been what we've been talking about, making a name for themselves. What a test that is, and few there are who can survive that test without their name becoming more important to their hearts than the name of the Lord. The fear of the Lord was all over me when I was in the realm. It wasn't the entire time, but in the realm of the least, because of those who were coming up to me and talking to me. I wouldn't call their names, but because some of them did not live that long ago and had major impacting ministries in this nation, but are in the realm of the least. And all over this issue of name. Babylon is strong, isn't it? In our ranks. And we must allow the Holy Spirit to root it out of us. Wouldn't you agree with that? There's a name that's above every name. And I agreed with the Lord. Let me tell you an experience. I don't know, I don't think I ever told you this, but this is back in, I think it was 99 or 98. I was living in Kansas City at the time. I think Troy and Robbins heard this pretty sure. Y'all can shut your ears. Throw something at me. I was in this experience, found myself suddenly in this experience, and it was a wedding ceremony. And the Lord was standing there, dressed up nicely, and He was performing the wedding ceremony. But He was also the bridegroom who was saying to me, I take you to be mine. And He went through that in a formal way. And then He looks at me and He said,
Now, do you take me? And I was preparing to respond. If I've learned anything in these experiences, is silence is golden. Because you don't need to speak, because it's at this level you know without any communication. And they know. The Lord and everyone else knows what you're thinking. I've stuck my foot in my mouth so many times by thinking. Wish I had never thought to that. And got busted for it every time. What can I say? But anyway, so he turns to me, says that to me, and before I can answer, though, he says, will you give up your name in order to take my name? That stopped me from saying anything other than, God, that Jehovah Sneaky tricks you into asking questions that you don't want to know the answer to. I said, what's in a name? He said, your identity. He said, if you're going to take my name, you must give up your name first. He said, remember, at my name, every knee bows and every tongue confesses. And then while I'm in this encounter, I have a vision. When he said that, it triggered this vision of men and women's names and faces throughout Christianity, where we've elevated our names above the name of the Lord. I saw it on CDs, and I saw it in meetings and all kinds of things going on. I was living in Kansas City at the time. Took me to the city I was born in, Nashville, Tennessee, in the Christian industry there, and was showing me how the names of men and women had been elevated above the name of the Lord. And so anyway, the encounter went on, and I was weeping and wanting, as in all these things, I don't start watch and listen and then go on my merry way. I want to be conformed. So I come out of the experience. My friend Eric Griffin was with me. We prayed a lot there in Kansas City together. Our families were close. He and I were close. And he said to me, he said, Terry, what was going on? He said, I could smell burning flesh. I said, yeah, it was my flesh that was burning. It's meant to burn our flesh, isn't it? So from that day to now, I have never obviously forgotten the significance of being joined to the Lord, to being His bride. And the necessity, when you see this work going on in our lives, that we lose our names in that sense. In anything that would want to exalt itself above the Lord Himself. Anything that would have wanted to exalt itself, here's the way Paul would write it, above the knowledge of Christ. Hey, David. How you doing, brother? I'm not interested in making a name, the Babylonian spirit, to make a name for myself. I have no interest in that. The Lord told me, again, I'm just going down the list here. I could go on and tell you the rebukes. I have so many of them, but I appreciate them. I become a masochist. I like pain. I remember the Lord telling me one time, He quoted Philippians to me. He said, or Paul writes this, he said, I made myself of no reputation. He said, and I aim to make you of no reputation as well. He wasn't kidding. He's dealing with the name. If my name, your name, gets in His way, He loves us enough to deal, whatever is necessary, to deal with us and do what needs to be done. I love Him for that, don't you? I don't want waywardness. I don't want half-heartedness. I don't want anything that may be temporal pleasure on this earth, success according to man's measurement. I want to know the Lord. Don't you? Amen. So ons kan hierdie baie keer kyk. This is life-changing om te weet
Ek wil vir julle 'n patroon pattern wys. As ons na die tabernakel kyk, the tabernacle of Moses, dan sien julle daar om die tabernakel staan nie by ons, sien julle die camping sites, ek wil vir julle so wys, sien julle daar is die tabernakel, sien julle daar is camping sites, so ek glo hierdie is 'n pattern, 'n patroon, wat gegee is op die aarde, maar wat in die hemel is. So I believe the Lord have set this also as a pattern for us. Hierdie is 'n patroon. En baie interessant is, jy gaan kyk die Juda is daar. Zebulon, Issachar, dis die tribes. Dan kan jy hulle posisies gaan kyk, en dan daar heel voor, daai tente daarvoor, is waar die priesters was. So die priesters is nie agter geplaas nie. Dit is hierdie realm of the least is dieselfde. Julle verstaan dat daar's plekke. Die rower aan die kruis, today you shall be with me in paradise, is the realm of the least. Hy sê, maar as jy daar staan, julle het gehoor toe hy sê, as jy daar staan, dan voel jy kan dit nie met enige iets vergelyk wat op aarde is nie. Want die glorie van God is daar. Maar as jy by die ouerkamers kom, en jy kyk terug, dan sien jy outer darkness. So baie keer dan verwar ons daai gedeelte, ook in die skrif wat sê, and they were cast out in the outer darkness. Ek glo daai is nog steeds deel van paradys. Daar's 'n verskil tussen outer darkness en hel, Hades, Gehenna, Tartarus. Hulle het spesifieke name, maar outer darkness, waar daar weeping and gnashing of teeth gaan wees, kan dit net wees, omdat jy in jou boekrol, moes jy hier gewees het miskien, of jy moes naby aan die camping site gewees het, maar nou is jy daar. As soos iemand wat 'n talent gekry het, ek het al hoeveel ouens gekry, en ek het al baie keer vir Freek Vermaak gehoor, wat hy getuig het en gesê het, hy moes 'n springbok baadjie gehad het. Maar die talent wat hy gehad het hy deur A, B en C wat in sy lewe plaasgevind het hy nie by dit uitgekom nie. So ek glo daar's 'n plek vir ons, wat Vader ons elkeen wil hê, en wat hier bemoedigend is vir elkeen van ons, is dat die wat hy sien, in hierdie realm hierom, is nie nameless en faceless, is hierdie wat in hulle binnekamer is, wat waarlik en opreg is, wat nie 'n naam vir hulle self wil maak nie. En ek besef, hoeveel van ons, wat elke keer as ons getroud is, het jou bruid gekom, en sy het haar naam verloor. Ek meen dieselfde, Richie dieselfde, Des, François, elkeen van ons, as jy in die huwelik staan, het jy, die bruid waarmee jy getroud is, wat jou vrou geword het, sy moes iets prys gee in dit. Want jy sien, die seun moes prys gee. Hy moes die vader se huis verlaat het, om jou te kom koop, om my en jou te kom koop. Dit is hoekom in hierdie tyd die boek van Rut so belangrik is om hom te lees. Gaan lees hierdie naweek wat ons al gelees, 4 hoofstukke. Go and read it in the spirit. Hulle het by 'n plek aangekom, 'n kruispad, en ek het Woensdag bietjie begin, ek het gedeel daaroor. Naomi is 'n tipe van 'n Heilige Gees wat uit Bethlehem, Juda, the house of bread, die plek waar daar kos was, voorbereiding. Nou daai fisiese kos moet vandag ons geestelike huis wees, waar jy kos kry. En daar was hongersnood daar. En as ons nou na Suid-Afrika en ons omstandighede om ons kyk, hoe lyk dit vir jou? Dit lyk of 'n hongersnood in hierdie land is.
spiritual dryness. Maar daar's mense wat honger is vir die woord van God. Wat ons sien daar buite, en as ek sien wat Ritchie en wat gebeur in Koelsberg, wat gebeur met Israel en allewel Noord, 1000 mense, oor 1000 stoele, Draklords, testimony van Israel, Draklord in allewel Noord wat tot bekering kom, en as hy tot bekering kom, dan staan die gemeenskap stil, dan sê hulle iets het gebeur hier. Want as hierdie persoon kan Jesus aanneem, jy sien dis van hulle wat voor gaan wees, maar ons wat elke keer, die wat elke keer dink ek is op 'n goeie plek, nou, onthou daar's 'n bate en 'n lastelys in jou lewe. En wat ek wil sê is die volgende, ek en jy moet kan terugkyk en sê, wat 'n dag het ek tot bekering gekom? Het ek my lewe oorgegee? Waar's ek nou? En is daar groei? Is daar progressiewe groei in my verhouding? Sien ek growth? Can I see it? So niemand kan, elkeen loop, die woord sê, everyone has to work out his own salvation with fear and trembling. So in hierdie plek, ek wil net vir julle lees hier, ek het vanoggend hierdie gehad, ek wil julle moet hier nie regter daai gedeelte lees, want al die vertalings praat daar, hy praat van, ons weet, ons is triune being, spirit, soul and body. Nou in dit sê hy, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but it is the power of God to us who are being saved. Nou, daai woordjie being saved beteken, jou gees is wedergebore, Johannes 3:3, maar jou siel is in 'n proses. Hoeveel van julle kan vir my met die eerlikheid sy hand opsteek en sê, vandat ek tot bekering gekom het, tot vandag toe, het ek nog net rein gedagtes gehad. My mind hardloop nie met my rond nie, ek is net gefokus, ek het nog net sulke gedagtes gehad. Want jy sien, ons is in 'n proses of being saved. En dit moet ons verstaan. En daai deel van jou van being saved, is dit wat moet gaan sterf, wat jy moet gaan neerlê. Want jy sien, daai redding het gebeur by Efesiërs 2:8 en 9. By faith, justified, and then being saved. En dan gaan ons na 'n plek toe, let me show you, waartoe moet ons gaan? And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even ourselves grown with ourselves waiting for the adoption and the redemption of our body. So daar's 'n redemption van jou body, van jou liggaam, wat ook moet plaasvind. So dis nie net jou gees nie. Jou gees is complete. Maar daar's baie wat glo dat there's a broken spirit also. Maar in die dag wat hy gered is, moet hy jou siel restore en vernuwe. So ons is nou in hierdie seisoen van dit. I want to show you this. I believe there's other scriptures. James 1:21. Ek wil net die goed gorrel dat julle sien, God se woord is waar. Therefore lay apart all filthiness and the superfluity of the naughtiness and receive the meekness, the engrafted word, which is able to save your soul. Not your spirit, to save your soul. So daar's 'n plek wat jou siel conformed moet word in the image of Christ. Anderste is jy nie, want hierdie is 'n continuous proses. Anders gaan jy met 'n gebroke siel in die paradys wees, and then you have to work out there. Want die lewe hier en die lewe daar soos wat hy sê, daar's nie 'n dood nie. Death is only there to separate so that your body can get into the grave.
Maar die lewe, die oomblik is die persoon sy asem hier uitblaas, is jy onmiddellik daar. So daar is nie eers 'n tussenpose vir jy sterf nie. En ons verstaan, ons lewe te veel hier. We have to be heavenly minded. We have to be heavenly minded. We have to be Christ-minded. Ons gedagtes moet daar wees. Maar ons moet nog steeds werk en ons moet nog steeds ons dinge doen en ons moet nog steeds ingaan wat ons moet doen in ons dagtake. Maar al wat ek sê, we have to become so Christ-minded in your set apart time, dat ons weet waarvoor hy ons geroep het. Dis belangrik, wat ons weet. So, ek het nou die dag, te deel ek met Israel, net wat ons oor jare geleer het. Nou vra, hoe groei ek? How can I grow in this? En dan wil ek vir ouens die volgende sê. Almal wat getroud is, in die eerste plek, ek sê altyd vir manne wat in 'n huwelik is, ek kan vir Barend vra, ek dink hy is die laaste een van ons wat verlede jaar getroud, jy kan hom vra, in die tyd wat hy ongetroud was, het hy sy besluite geneem. Hy het besluite geneem, hy het besluit wanneer hy hier, ek praat nie van geestelike nie, maar waartoe hy wil ry, hoe laat hy daar wil wees, by wie hy wil gaan kuier. Die oomblik toe hy getroud is, toe sy besluite nie meer syne nie. Stem julle saam? Want jy moet dit neerlê. Jy moet die ander persoon in ag neem. En ek sê, die oomblik as jy getroud is, dan verloor jy die helfte van jou, want jou een helfte behoort aan haar en haar, julle behoort aan mekaar. En dit is hoe jy moet sterf. You have to lay down your will. En dis wat Christus vir ons kom gee. Hy het vir ons 'n huwelik. Ons kon soos engele gewees het, ons hoef nie in huwelike te gewees het. Het julle al gewonder, hoekom is daar huwelike? Hoekom is daar voortplanting? Hoekom is daar families? So that we can play out. Ons moet hierdie hemelse rol wat hy vir ons gegee het, wat daar gaan plaasvind, moet ons hier kom uitoefen. We have to practice it here, so it can come into existence. Nou gee vir jou 'n huweliksmaat, in die dag as jy getroud is, dan kom jy agter, maar sy's nie soos ek gedink het nie. Dinge het nou vinnig verander. Jy sien, daar is 'n verandering van verliefd en getroud. Leef en in 'n verhouding. Want julle is in 'n verhouding. En in daai verhouding is daar 'n woordjie wat inkom, compromise. So Richie kom miskien by die huis aan en sy's lus, sy vrou het die heel dag uitgesien, sy bruid, gesmag net om met hom te gesels, miskien oor wat oor by haar dag gebeur het. En hy stap in en hy wil vertel van die miracles en hy wil geestelik gesels, and she's not on the same level. Then you have to compromise en kom op en sê, gaan jy sterf of gaan jy elke keer jou wil kry, afdwing op haar? So the moment, the day, when there's children in the house, dan verloor jy alles. Want dan moet jy alles neerlê. Dan kan jy nie meer hiernatoe jou pelle, dan moet jy neerlê. Ek sê altyd, en ek is nie hier om vir julle, om huweliksberading, ek sê, dis die laaste plek wat ek wil ingaan om dit te doen, maar ek kan 'n les gee. As 'n man en 'n vrou saam besluit, hulle gaan in 'n huweliksverbond, die dag wat hulle ingegaan het en daarvoor gestaan het en dit daai covenant gemaak het, hoekom lyk dit anders as die dag as hulle na die hof toe gaan en in 'n egskeidingssaal instap? Want daai selfde dag, as jy daai twee rolle omruil, sou hulle daai dag wat hulle
wat hulle verlief was op mekaar by die hof, sal hulle sê, ons stel nie belang om te skei nie, ons gaan nie uit. Jy sien, iets moes in die aanloop, in die pad gebeur het, wat hulle besluit het, maar weet jy wat, hierdie is te veel vir my, ek is nie bereid om te sterf nie, want jy sien, in a marriage, in 'n huwelik, kan nie net die een sterf en die ander een kry die heeltyd sy wil nie. So daar's 'n wisselwerking, die een moet sterf, en die ander een moet ook bereid wees om te sterf. So die oomblik is hulle wil gaan neerlê, soveel huwelike, lyske breek, en ek wil nie eens vanoggend, ek deel net hierdie oor dit, want dis ons verhouding daar. Kom ek lees net vir julle hierdie. Revelation 2, hy sê, you labor patience, hierdie het alles gedoen. Vers 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because you has left your first love. Jy sien hoekom huwelike nie hou nie, is daai. You has left your first love. Want die dag toe jy voor die kansel staan, was jy verlief. Toe was hy jou eerste liefde. Of andersom ook. Dis jou eerste liefde. Maar iewers het een van die partye besluit, ek gaan dit verlaat. Ek weet van 'n plek hier in Bloemfontein, kom ons noem dit eerder in Suid-Afrika, wat 'n bekende prediker die oggend opgestaan het, toe wag hy vir sy oggendkoffie, en sy vrou daag nie op nie, en hy gaan soek haar. En die kombuis kom, toe sy nie daar nie, en toe hy begin kyk, toe het sy net op 'n plek gekom, wat sy gesê het, genoeg is genoeg. Sy het haar tasse gepak, en sy en 'n boyfriend het op 'n vliegtuig geklim, en toe hy haar soek, toe is die vliegtuig se stertal in die lug. Jy sien, daar's 'n plek wat jy jou eerste liefde kan verlaat, maar by ons is dit, ons dink ons is miskien by hom. Die vraag is vanoggend, is hy nog steeds jou eerste liefde? Want dan het jy jou naam verloor en hom prysgegee. Is hy jou eerste liefde? So in hierdie wil ek net afseel vanoggend, en ek dink dis 'n belangrike woord, nie 'n belangrike woord vir ouens om te hoor in hierdie tyd wat ons leef. Want baie keer is daar soveel eksterne druk, want die druk kom nie waarvan af kom die druk van die wêreld af. Maar die oomblik is julle besluit om saam, 'n man en 'n vrou wat besluit om saam te staan, ongeag hoe moeilik die omstandighede is, ons gaan dit saam doen. As 'n vrou sê, maar ek gaan by my man staan, en die man sê, ek gaan by jou staan, maak nie saak wat gebeur nie, no separation will take place. As julle twee saam staan, is dit baie sterker in unity, is wanneer een sê, nee, maar ek is nie meer hierdie nie. Baie egskeidings, baie mense, baie huwelike, gaan ten gronde as gevolg van finansies. Baie gaan ten gronde. Baie gaan ten gronde as gevolg van tyd en kommunikasie wat daar nie meer is nie. So ons kan ons huwelik vat. You can take your relationship with your spouse, and it's like a mirror image with your relationship with your bridegroom, your soon coming king. Dis dieselfde. En dit wat jy in jou huweliksbruid, dit wat jy in jou huweliksspels gaan belê, maak dit dat Jesus glimlag oor dit. Die woorde wat jy spreek, en ek weet almal is nie getroud nie, maar luister, dieselfde gebeur, jy kan met ouens praat wat getroud is, jou woorde wat jy teenoor haar spreek, was jy haar met jou woorde? Kan jy haar met jou woorde? Nie was sy jou nie, baie keer gaan haar woorde jou nie was nie, maar hoe gaan jy reageer? This is where dying is coming in. Die to self. Haar woorde gaan jou nie was nie. Ek het al met manne hier gesit,
Dan sê hy, en Des weet, ons het al gesit, dan sê hy, so lank, so gevloek, so gesê, sleg gesê, dit gedoen, daai gedoen, ek kan nie meer nie. En dan die eerste vraag is, hoe was haar verhouding met haar pa? Nee, baie swak gewees. Ek sê, en dan skok ek hulle miskien, die Heilige Gees lê net woorde in my mond. Miskien was jy in haar lewe gestuur om Jesus vir haar te wees. Om daai gebrokenheid wat binne in haar is, nie om haar met die Bybel te slaan oor die kop nie, but to come to a place that you can become Jesus for her. Hy gaan daar na jou kyk. Hoe het jy my bruid hanteer? Jy is die bruidegom. Het jy my bruid hanteer? Soos wat jy wil hê ek jou moet hanteer. Want jy is nie volmaak nie. Uit jou gebrokenheid uit moet jy die ander een kan hanteer. So the Lord is so faithful. Let us seal off. Dankie Jesus. Ek weet nie hoekom ek vanoggend nie, maar ek het net gevoel dat ek dit net neersit. Vir iemand, as dit vir een persoon iets beteken. Daar's 'n gebroke wêreld daar buite. Ek was eendag daar toe een van my familielede vir my vrou gevra het, kom ondersteun my net by die egskeidingshof. En dan is daar 'n lys weekliks 40 mense wat deur hierdie goed gaan. En elke keer as hulle daar staan, dan sien jy die pyn, jy sien die trauma, jy sien die hartseer, jy sien die gebrokenheid. But Jesus Christ is there to restore the broken-hearted. Hy is die hoop. En ek het hoeveel mense gesien, jare daarna, loop hulle met hierdie gebrokenheid, en ek besef, hoe kyk hy na ons? Hoe kyk hy na ons? Het ons ook op 'n plek, wat ons, so sê, kom uit daar uit, gaan lees die boek van Hosea, hy gaan sê vir Hosea, hy gaan sê, gaan trou met 'n hoer, laat ek julle kan sien, laat my volk kan sien, hoe lyk julle? Hoe lyk ons vir hom? So kom ons draai hom net terug, daai spieël vanoggend na my toe. Hoe lyk ek vir hom vanoggend? Hoe lyk ek vir hom? En dit is nie hoeveel geestelike werk jy kan doen wat jou naby die troon bring van die oorkamer nie. Dis hoe jy vir hom lyk. Wat jou daar gaan uitbring. So Abba, baie dankie vir vanoggend. Dankie vir hierdie paar manne wat net gevoel het, hulle wil iets ontvang. En ek weet, Heilige Gees, U is getrou, U het vir hulle iets gegee vanoggend. Dis nie ek wat vir hulle gegee het nie. Ek wil niks wees, Andrei wil niks wees. Ek wil net Jesus se lig deur my laat skyn. I want to be a nobody, so that Christ can be exalted in my life. En dankie vir elkeen wat hier is. Vader, ek bid dat die saad van hierdie woord op hulle harte gaan val en vrugbaar gaan wees. And maybe, Lord, this morning, some of us have to come to that place to say, I have not completely surrendered myself to my spouse. I was not willing to completely die so that Christ can manifest through me to her and minister to her. So I give you the praise and the glory and the honor for the time and for the rest. Vader, ek bid dat hierdie manne sal seën oor hierdie naweek. Ek bid, Vader, dat jy hulle sal oprig in hierdie stad van ons, dat ons ligdraers kan word, ligdraers, en dat U kan trots wees en kan kyk en sê, ek glimlag oor wat hier gebeur in hierdie huis, in die naam van Yeshua Messiah. Thank you, Lord. Amen and amen. Praise to Him. Dankie, Vader, vir hierdie offer.
weet, in hierdie seisoen van die Pessach het hulle 'n harvest bymekaar gemaak. En dan het hulle hierdie oes, hierdie gerf is opgetel en die priester het hom gevat. En dan het hy hom gaan wyf as 'n wave offering. So Jesus Christus, he has become that wave offering for us. Hy het die eerste vrug geword van daai oes. En hy het opgegaan en hy het 'n plek gaan voorberei. Nou moet ek en jy hierdie wyfoffer raak. Our bodies have to become this wave offering. Ons moet voor hom wyf en sê dankie Vader, dankie vir hierdie saad. Dankie vir elke man wat net gesaai het. Ons kom bid net 'n oes, 'n Melchisedek oes op hierdie saad af, dat die harte, as ek na hierdie mandjie kyk, is dit harte wat hier in lê. Harte wat hier in lê, want hulle saai uit hulle harte uit. Harte wat hier in lê. Partykeer is dit uit, sê dis my laaste, maar ek saai hier in. Want ek het geloof, dit wat ek daarin saai, gaan nie vir my 'n ander deur oopmaak. En ons loof en ons prys U vir hierdie oggend. Thank you Lord. Dankie vir wat U doen. Ons eer U woord. En ons prys die naam van Yeshua Messiach. Amen. Amen. Kom ons staan ons by die priesterlike seën. Ontvang dit is it's so blessed to be received a priestly blessing. This blessing is coming from heaven. This blessing is coming from heaven. Sien dit net hoe kom dit van die hemel af op jou. Jy's die geseënde van die Here vanoggend. You are the blessed. You are the portion set apart for this hour. Even if you have only come in to receive the blessing, to know I am the Lord's portion. I'm not looking at my past. If you went through hardships and divorce and everything, the Lord has blotted it out. He's taken it out. He's taking your past out. He's looking at you now. And when heaven can smile over you this morning. So Lord, we want to come, and I want to come and bless the men this morning with the best portion from heaven in this season. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Ya'er Adonai Panavelecha Vilchaneka. Yesa Adonai Panavelecha Yevashem Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His Shalom. Shalom. Amen. Amen.